Ke National Highway Demand Committee Southwest Council District kelapan pau ya ke jinglingo ka bakraw halor ke jingbam juba bat sngap menti jong ba prestun tensong ubade usumbot menteri rangba jong jela bat ubade pet ya katanat PWD wat la ka ne ka kenhun kelalit bo appointment ban ya kendo ya u la RCNR1 ban ya kran bat ya merging mun halor ke jingang no jong ki pai ba Southwest Council District mentala pala de ki post nam ban yo ya ka surok ba ne ka surok National Highway kabadai nado nalat mau reng mau kerwat terter hadu ranikor uba ken palm v Carlingdo kumbu chairman jong National Highway Demand Committee Southwest Council District habakran kilat pathai kubor hadin ke jinglang menta ka singya mau kerwan ulet hu baka ken hun la RCNR1 kralek bu appointment banra yakini kaman hau Deputy Chief Minister Henry Kim Shim na yola satya banyakan do nakadaw ba u Deputy Chief Minister Shim la ay juba wala kila kerpat ru wat ya u MLA ka mau kerwan uba Renington El Tongkhar ba u MLA ka Ranikor uba Pius Marwin banyarap lem bat kumju kila let ya kando ru wat ya u Personal Assistant jong u Henry Kam Shim la seiso satya kable ya piki nutuk kubor kibalapat por na kumantaban don karbani kani kade ka meeting ka ba nakaleng ka jungi kum ka National Highway Demand Committee juga Southwest Council District hadin ba nakaleng jungi niladon ni ka meeting ka ba kadu ka new tarik jung September raja arsan ha ka ba ngilarai na kumanta ba nakabenta berpersengau ya kini ka demand ka jungi halor ka National Highway kaba penyesok ya ka Shillong ya ka Nombak Shillong ya ka Makurwat hadu sya Pukapra juga Ranikor nilai rai banginya bu ya ka appointment berpersengau ya kini hakmat jung Deputy Chief Minister wa Preston Tensong beri in charge ya ka PWD de kidon arteli ki appointment ki bangila kerpat ke appointment ke badan nikong ya kade ka new tarik jung Oktober mentau snem bat kawai kade ka 8 tarik jung Oktober mentau snem kani ki appointment ke bangila kerpat bani appointment ban Deputy Chief Minister kamdi tang nak bata bangi nakaleng ke jungi ngila kerpat ngila par ye ke jiktip syaki meli jungi ka Makurat batu Karnikor na kabanta banya budilem na kabanta banyo ya ka appointment baru in charge ka PWD jong ka sarkar Meghalaya tehre hadu menta nakale jungi ngidap da kejing Sukya nomor ba warlangila ngila persang banyo ya kata ka appointment la asin bat ndi ta kataru ngila ya persang ban budin na po office jong personal OPA personal assistant jung Deputy Chief Minister re hadu mentangi padio hadu mentaya kita kapunya dina kale jungi menta kasni la sim dia sakawi karai na kabanta basasin ngile ban persingeu biang ngin pelipan biang ya ka appointment but Deputy Chief Minister beri in charge ya ka PWD na kabanta bang indio persingeu ya kita kijinon kam jungi kamta me ya kane ka jing kerpat jungi ya jika demand ke jungi halor ka National Highway hanya po na kabari bat penyeso na du lan maureng mauplang weloi lan siang makurat nata berathong nona sepo dirang tina kale jungi sesin ngi chale kini kita nu teu banwan bat lara nimio ya kane ka appointment sesin ni haban sim sakawai kau dekewi kisenjam na kementaban persngeu man pen hadu bangidayo ia akan dikejik temu jong ka komiti ka jungi ditang kata bari berka surok kabari berka taka intermediate nakaleng ka jungi ka komiti nadu basdang rekat bat ki no yalam jukstem bahalang rekat bat ki no yalam jongki rambashnong rekat bat ki stakeholder jongka Southwest Council ngasan ngilakar syaikedar ba nakaleng jungi ngim persaya kanu development lar kadai kata intermediate lani kanu Henry kai ke jikmu jungi kalomba ngi nakaleng juga komiti nyakan beja ka National Highway kata kadai ki re lomba
Nakaliang kejungi kemudian persengaja kini nomor ba ka national highway kade kalau ka status na du usne marajar kanyo. Ngakan ba umdi tang usne marajar kanyo syai kataru nakaliang juki no yalam barim begitu kapor kila bodin na du na podeli hadu bakin apo hadu bagi dayo ka status du usne marajar kanyo. Tingi i ba kiwi kibado nakaju ka status na du usne marajar kanyo. Hadu muta kila ada pentrei kila yat ia kita kisturok. Hani hadu muta nakaliang juki ka makurat nadu katu kapor hadu menta kabare berpenyaso ia ka state capital pada kan state capital hadu menta ngi padui ia kan ka Southwest kejungi berkebah pala kalau bang aku aban sumension ya fikin dia kalau ba kebah pala nang khat pra sedu sa nuhalam hadu sa sekolah terter sedu sa po bagmara kana sina hiwi kala dem nang ni parikam dem dikata ka de ka bana kalen kejungi ke ba ngilo agrif Banilong i sukia du kata-kata dina kalian jungi aku bari berkata ka intermediate ni belum kanu gicing persya ngi welcome back ka intermediate ni kanu ke development ke ba wana ke bertaban pentrain na bertaban ban bahaya ka surok ke jungi ngi preso ba hari ke kong kalau ke ke bang ya seng na ke berta ke ka ya ke ka komiti ke jungi ke be na ke berta ka national highway nak takarau nak kalian jungi ngi khot ki ramba sino ngi khot ki sembhalang bar ngi khot ki ramba nak po kara kota jungi na po ka district ke jungi kade bet nak mata ba ngi ke jikmu ke jungi kalau bangi kwa ya ka national highway kumbakala do nak nucu kamdei pandu kita ke jikmu ke jungi nagle jungi kum ka komiti bar ki pai ba rong tip ba kum kene ka consultancy kala ada submit ya kene ka pre feasibility report hak bede bet kene ka jingla ini DPR te kasonia ini ban dawa ban kenmau biah kejisha pada ke company kala ada le ya kata ka feasibility te kemudian jing ya ka sarkar bahkan syubuk la ka Delhi ro ka persengian no kemudian jing ya ka sarkar jelap kan budin ya kane bat ngangit scam ba kinum sim da kumwe na kalian ka sarkar jelah ni ngiron ka hok ban dawa bat ke sulong tangman budin ya tu naman musyak la ada awat ya ka tender la mentaban le ya ka consultancy ya kane ka mau plang khat prar di ni kami lenti bakin simkhia lor kani batang nam tai appointment ban lumai ngaso kalong bi nam ta ka sarkar mendai tan nam ta ka appointment ri la dei ban le ru bud ya kani ka surat ka ba long sisya ka kadai ka kalong ka surat ka ba long kongsan ba kam tamba kani ka connect sha border te wat nam ta ki kam jong ka security jong ka ri ru la sha la singi la da kadon ru ngi scam kin hab use ya kani ka surat ka ba ka kebakan day ka national highway te kumalapan kemaru chaman bang ngimdon jing persya ya kata ke intermediate ya trai mapi ya le mapi ya kata ngimdon jing persya ndrei ka national highway kam day ban sakut ka day ban trai kam